Nilip constituency long APHLC atum MP kang bai hut ko ansi vote long jima bangso puthak mai kang ni. Kidam tang aruni phai clear ni pen half long sil chara tovar adak akardi ki ponagari ka cheleng ki khang. Sorkar phan choton tipin pen dakiram rong hangarong arat mithang kidam tovar ka chisilam. KAL Prime Time birta long penili sami beauty baby non birtang ton pen arjuponik tha lakhain ko rapho nilip constituency ke parlo sanglang ke hat ki jui akhla mate picnic spot along kidam tang aruni phai clear ni APHLC song pen kidam tang MP ki liga hut kwansi vote longjima bangso puthak phai lakha mai padopon la so mai long APHLC Central Committee dunmai phu Rajesh Tiso kachitong dunalong Central Committee sai hem chunbang panong phangchu pendanglok pinang an APHLC songlong claim si batum chitong dun bangso mai long kidam tang MP kiliga prangjong nilipa hawaralong kyongdung BJP Congress pendanglok kapre racharya song pen APHLC long nangkaching beduna tumaphai abangke nangbat pik anno lasojok MP kiliga hut nilip constituency long pen APHLC racharya song tum koansi vote long tunjima la pen konat APS pensi vote kilong ki ongjima bangso puthak phai lakha enpon jongsi MP kilikang the ki paklang hu jongsi APHLC tum haidet aphirote jasemet inglong aswaphan kelang ki pangbar ponjia phan langpon po athenon ke chari bom BJP song tuma bangke radaphan langle amithang phansi chelang chot po bangke klang daklo lapen tum chini pamilo lasi MP candidate jai kathar machitami chechak pamilo pusi ningje pon litum kedam tang election aprang mana rat phan chichak lo kidu kela ka phan geni tum kelang bang paching bar po jasemet karbi lapen inglong so tum ha BJP atum ke claim dam bang ke karbi long rata thaglong holo alang tum kelang paching bar be laisilo lapen karbi long kaching thura sai bang claim ke delo alang tum MP dalang tunong sidolo MLA dalang tunong sidolo lapen ke MEC council dalang tumsi non anda ini thibom lang oi fisita alang tum karbiang long ka chingthura mo bange claim kle none phonga bangke nilip constituency pena bangke APHLC racharya song tum hygiene lasi bangso hut nanga chirabdun APHLC ro wings do anatum aphan setame lapurson nanga chirabdun thekapot kero pajerpon nilip constituency arlo ke claim ke dam food ki jok arni pen chocolate pen pini abangke assessment kwansi nilip constituency arlo APHLC vote longji pulabangso kachalakha amai si ni dak CC committee pen phalo dak polling station thong kepra isi atumta nang chitong no bangso hut APHLC highway jipu aning chepathi ponsi ning cheparong ponenti choki hola pen sonjit kro karbing long life Indian Meteorological Department Regional Meteorological Center Guwahati hin pen Dimahasau district alo aruni phai phor ni pen aruni phai krep phor ni an Dimahasau district along ruve thepi ki jang jiangring dopu ki pangda ka jok ki dam tang aruni phai clear ni bhom tiar ni pen half long pen silchar ka chelenga to war bangke akardi kar thang ponagari do ana bangke padam long lidet si khang pon etlo non malom Dimahasau district jatinga pen Harangajau National Highway inkoira trok sialong towar ka sela masai ki denga dimalong akardi kipon ki wanagari aphan kachileng ka siksak nangdu kokjipu mathaponsi Dimahasau District Disaster Management Authority hin pen akardi ka gari jasimet hormugi pon atrak doan kachileng ki khang japhan hukumalo pangdak ponlo bangso se
Dimasawalong thangnat kisikjit asayawi pulote kijoi ke langaphan bangvedetsi mesen pen kido ki thak vejia phansi Dimasaw District Commissioner lapen DDMA Chairman Simanta Kumar Dasahin pen raraphan kachunuri padopon গতিকে আমি সন্ধিয়া সময়খিনি হেভি ভেহিকল যেটো আছে হেতু আমি ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰি ৰাখিছো সন্ধিয়া সময়ত আমি সেই ৰাস্তাত হেভি ভেহিকলৰ চলাচল বন্ধ কৰিম বুলি আমি স্থিৰ কৰিছো আৰু সেই ধৰণে আমি এডভাইজৰি ইছ্যু কৰিছো নৰ্মেল ভেহিকল সমূহ চলি থাকিব প্ৰাইভেট ভেহিকল সমূহ চলি থাকিব খালি আমি সকলো গাড়ী চালক যাত্ৰী এই সকলক অনুৰোধ কৰিছো যে তেখেতসকলে পৰাপক্ষ দিনৰ ভাগত চলাচল কৰে আমাৰ জিলাখন যেহেতু পাহাৰীয়া জিলা আৰু লেণ্ডস্লাইডৰ যথেষ্ট আশংকা আছে গতিকে সেই গতিকে আমি এই এডভাইজৰি ইছ্যু কৰিছো আৰু সকলোকে অনুৰোধ কৰিছো যে বৰষুণৰ সময়ত আৰু নিশা তেওঁলোকে যাতে চলাচল নকৰে alangli pen ki puthua tengke nilitum district administration hin pen sitami kuso school alongsi kachepa chong aboha ki bi ponjima bangso di maklong ki langcharia sai dengpon bomlo lapen bangso hut kichu kijuna phan kidor group apartment food and civil supply sai kamatuma phan sitami kichisik ven pen kidu ki thak je phansi pachini pontanglo lapen non mat haflong angkang kidu kumkli school a hema bangke kangkir ponchek je phansi DDMA a hin pen hukum pi pontanglo puta DC das pen ninje ponthu এই ধৰণৰ বিপদ হয় বা আমি ৰিলিফ ক্যাম্প খুলিবলগীয়া হয় ইমিডিয়েটলি আমাৰ আইডেন্টিফাই কৰি থকা ৰিলিফ ক্যাম্প সমূহতে আমি যিসকল লোক মানে বানপানীত ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় তেওঁলোকক আমি আইডেন্টিফাই কৰি ৰখা ৰিলিফ ক্যাম্পতে ৰাখিম আৰু আমি ৰিলিফ ক্যাম্পৰ যি ৰিলিফ ক্যাম্প কমিটি আছে সেয়াও আমি নটিফাই কৰি ৰাখিছো যিখন স্কুলৰ আমি ৰিলিফ ক্যাম্প খুলিম সেই ক্যাম্প স্কুলৰ বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকজন সেই কমিটিখনৰ মেম্বাৰ সেক্ৰেটাৰী হ'ব আৰু গাঁওবুঢ়াক আমি প্ৰেসিডেন্ট ৰাখিছো লগতে ভিডিপি আৰু আদাৰ সিনিয়ৰ সিটিজেনজৰ আমি লগাই পেলাই আমি একোখন ৰিলিফ কমিটি সেই বিদ্যালয়সমূহত ইতিমধ্যে গঠন কৰি ৰাখিছো Bangso hut ki pangdak bona tengke South Assam alongsi Barak Valley District Mizoram Tripura lapen Kaprek Ahavar along Hormu Hortar ki ponagari do anatuma phan asa pakasik sak do kokta hailu sitami kachipa ningdingjia phansi pachini pon Haflong pen Suraj Barman Carbing Long Live Lakhan ko ratrok Duarbakuri constituency ke parlo Dolamara Dakiram Ronghang Aratum Methang Choklem Chodamatangka Mekardo Anatum pen Chirungsi Methang Rongarat Kidam Kivang Kachileng Mesiana Phan Pura Tovar Kachisilamasai Dengpon Dakiram Ronghang Aronglage Langdam Pulote Duarbakuri constituency BJP Mandal Committee Amaipu Aronglo Bonta Arong Kachileng Tovar Ki Mesianavi Bangso Tovar Silam Ponji Minipura Sorkar Phan Cholang Bomlo Bonta Sorkar Phan Kachuton Lok Pulote Itum Dakiram Ronghang Arat Kidam Kivang Akisung Dobom Pupuma Thardamsi Rongarat Thurpapen Tovar Kachisilamasai Dengponlo Dakiram Ronghang Arongki Dolamara Town Adum Amadlo Lapen Dolamara Town Sita Kiparlo Adimlo Sita non Puanta Kimisena Tovar Ave Hithi Rui Arnisi ke Tovar Kasilamasai Dengpon Ver Poputa Dakiram Ronghang Arat Ninje Pong এইটো আজি প্ৰথমে আমি হেৰে যেটো কাম লাগিছিল হেতুলৈ মানে পাৰ্টি বা কিবা ৰুলিং পাৰ্টি বা অন্যান্য মানে বেলেগ পাৰ্টিৰ পৰা কিবা সহায় লৈ পেলাই আমি বৰ্তমানলৈকে আমি কাম কৰা নহয় কিন্তু আমি ৰাইজে আমি সিদ্ধান্ত লৈ আমি আলোচনা কৰি লৈ আহে আমি কিবা এটা 1-2 পইচা ডোনেশ্যন আমি কালেক্ট কৰিহে আমি কাম কৰিছে বা Bangso rong towar nang pamiti sen thap puta rongarar tumpen EM Richard Tobi CM Dr Tuliram Ronghang lapen MLA Dr Numal Momin aphan kachuniri padopong মাজতে এবাৰ MLA স্কিম বুলি অলপ আছিল কিন্তু কি কেনেকা কৰিলে আৰু এমেনতে আমি ক'ব নোৱাৰো কিন্তু আমাৰ আহা যোৱা এনেকা অসুবিধা পাইছে যে স্কুল যোৱা ল'ৰা ছোৱালী আৰু বুঢ়া বুঢ়ী সকলোকে কিছু মানুহ হেতুৱে আহা যোৱা আমাৰ অকল দলমৰা বুলি নহয় আমাৰ ইয়াত হেতু দলমৰা চেণ্টাৰটো বৰপুং তাৰাপুং মানুহ সেইখন ৰাস্তাই আহা যোৱা কৰে News report Carbing Long Live
Khat-khati police station ang kangki parlo lahurijan dudu colony tila bos tialong edona hempen police atum drugs kine ponlong pusi police atum pen pachini pon kilong pon duma thong kubarlo heroin drugs pusi pangthek ponlo kilong pon drugs gram trok sirkebra 5 sirkep gram ando lasolong kachirabdun inut Jabir Hussein arta thongke pusi pangthek ponlo kilong pon drugs tapen Hussein phan police atum chipari deng ponsi Khat-khati police station anpon detlo laso sai ke pachunalong bokajan SDPO Pusparaj Brahma OC Roman Bordoloy SI Dipak Lahon SI Somdon Swargari 3rd Commando lapen police staff atum akira pensi pachun ponlo kine ponlong drugs hithialong ador lak phoan ador doji pusing pachini ponthu bokajan penananterang karbing long long Pini prime time berta kala pansi kang ton poniglo kardong